Yes, welcome back and back. Reka ngusuhuze kandi nongere nguhe ikaze kuri YouTube cyane kugezaho amakuru atandukanye. Njyewe gusuhuza akaba ari Blando nyawe, naho YouTube channel nk'ibisanzwe ni Blando TV show. Tukaba tugiye kwibanda ku makuru agezweho kuri uyu munsi tariki ya 14, aho tugiye kwibanda cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no mu bihugu by'ibiyaga bigari hano hafi mu burasirazuba bwa Afurika. Twebwe rero nta kindi tuba dushaka no kukugezaho amakuru aba ari update, amakuru abagezweho, ya makuru nyine ubutagomba gucikwa. Mu Burundi ngo harimo kuvugwa ruswa ikabije ku mupaka wa Kobero uhuza Burundi na Tanzania, naho nyine ngo umujyi wa Goma wo uri mu mazi abira. Ikindi nuko abantu bose batari muri CNDD FDD bose ngo bari mu mazi abira. Perezida Ndayishimiye yasubiye i Kinshasa kuganira na Antoine Felix Tshisekedi, uyu ni mugenzi we, ku ntambara ya M23. Naho M23 yatangaje ko yamaze kubohora umujyi wa Sake. Ahangaha ho rero no kuvuga ngo ino nkuru ntabwo igomba kuducika, ngomba kuyijyaho nkayikunonosorera, nkayikubwira ko ibinyamakuru bitandukanye byagiye bivuga kuri iyi nkuru. Ububiligi bwasabye guverinoma ya Congo guhagarika gukora n'imitwe yitwaje intwaro. Reka nguhe ikaze maze ubundi uze tubane muri izi nkuru zose maze kukubwira, yaba izo ntari buze kurambura ku buryo burambuye ntazabikora, cyangwa se wenda ukaza no kubyumva ahandi, ariko icy'ingenzi ni uko inkuru z'ingenzi zo ntabwo zigomba kuducika. Reka nze mpere kuri iyi nkuru ivuga ko M23 yabohoje umujyi wa Sake. Ubu ngubu twabirukanye bose, ihuriro rifatanya na leta kuturwanya, amabandi yose batoraguye, batize igisirikare, abangaba nyine bajya banirasa, twamaze kubakuramo. Ingabo za leta twazirukanye zigeze nyine mu Bambiro na Mugunga. Abangaba nyine na aba M23 bavugaga ko bamaze kwigarurira umujyi wa Sake. Umuvugizi mu bya politike wungirije w'umutwe wa M23 Oscar Barinda yatangaje ko bamaze kubohora abaturage bo mu mujyi wa Sake. Ibi ngibi akaba yatangaje mu kiganiro cyihariye yagiranye na Radio 10. Tuza gufatisha iyi record cyangwa se iki kiganiro nacyo turi buze kukikunyurizaho. Amakuru ngaremeza ko M23 yafashe uwo mujyi wa Sake ku munsi w'ejo. Oscar Barinda ubwo yatangazaga ibi yagize ati: Sake ubu twamaze kuyifata, intare za Sarambwe zamaze kuyishyikira rwose, zabohoye abaturage, hari abari bagiye nyine twabarokoye. Uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bikomeye cyane, ari nako ukomeza nyine kwica umwanzi cyangwa se kwivugana abarwanyi b'igihugu cya Congo harimo n'aba SADC. Uyu muvugizi akaba yatangaje ibi mu gusobanura itangazo ryari ryasohowe n'umutwe wa M23. Uyu mutwe ukaba wahumurizaga abaturage batuye mu mujyi wa Sake, babwira ngo bahumure, bari hafi yo kuza kubabohora mu maboko y'umwanzi. Umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike yatangaje ibi nyuma y'uko impande zihanganye muri Congo zimaze igihe zihanganye bikomeye muri uyu mujyi wa Sake, bikaba byaranatumye ingabo za SADC n'iza MONUSCO zijya muri uyu mujyi wa Sake kugira ngo hongererwe ingufu ingabo za Congo FARDC n'ubundi zisa n'izamaze kunanirwa. Ibi kandi bikaba byarongeye gushimangirwa na Minisitiri w'Umutekano muri Congo Jean Pierre Bemba, aho yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru akababwira ko abaturage nyine bakwiye kumenya ko izi ngabo zose zifatanije na FARDC mu kurwanya M23. Abakurikiranira bya hafi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo bavuga ko imirwano idashobora gukemura ikibazo gihari,
ahubwo igikwiye gukorwa ari ukubahiriza amasezerano leta ya Kinshasa yagiranye n'umutwe wa M23. Ibi ngibi bikaba ari ibikomeza kugarukwaho n'abantu batari bake bavuga ko nta kundi nyine bigomba kugenda usibye inzira y'ibiganiro, naho rwose kurasana no kurwana ibi ngibi ngo bikaba ntacyo bizigera bigeza nyine kino gihugu cya Kongo n'abo bahanganye. Reka mpite nkomereza kuri iyi nkuru nanone ivuga ku gihugu cy'Ububiligi, maze ubundi nayo tuyigarukeho, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Hadja Lahbib yasabye ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika imikoranire bufitanye n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Amashusho arimo ubu butumwa yatambukijwe kuri X nyine yagize ati cyangwa se yagiraga ati ubuyobozi bwa RDC bugomba guhagarika nk'uko bwabyiyemeje ubufatanye bwose bw'ingabo za FARDC bufitanye n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. Ni byiza kandi ko amagambo yo kubiba urwango no guhamagarira ihohoterwa rikorerwa abaturage nabyo byahagarara. Yavuze ko igisubizo ku bushyamirane bwose kitakemurwa n'intambara, ahubwo ko inzira y'ibiganiro ariyo yabirangiza. Ububiligi bwatangaje ko inzira y'ibiganiro ariyo yagombye gusubukurwa mu rwego rwo kubaka cyangwa se mu rwego rwo kwimakaza amahoro binyuze mu nzira z'ubuhuza. Ibi ngibi ariko igihugu cya Kongo kikaba kibisinya kenshi ariko nyuma kikabitera utwatsi. Uyu muyobozi agaragaza ko hagombye kurebwa ibibazo nyamukuru, bityo ibyo bikazatuma abaturage barushaho gutera imbere. Ububiligi ngo buzakomeza gushyigikira inzira y'ibiganiro mu gihe cyose buri muryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira ngo abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeze kubaho mu mahoro n'umutekano. Ububiligi kandi busabye guverinoma ya Kinshasa guhagarika imikoranire n'imitwe yitwaje intwaro nyuma y'uko butangaje ko bwifatanije n'iyi guverinoma mu gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ngayo nguko guverinoma ya Kongo ntabwo yigeze nyine yita ku byo ikunda gusabwa n'abatari bake, aho ibitera utwatsi ahubwo ikagana inzira yo gukomeza guhangana. Ibi ngibi kandi abaturage b'iki gihugu akaba aribo babihomberamo cyane. Reka mpite mfatira kuri iyi nkuru ivuga kuri perezida w'u Burundi, aho Ndayishimiye yavuganye na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gishingiye ku ntambara ya M23 n'ingabo za Kongo nabo nyine bafatanije kurwana iyi ntambara. Ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo mu mugambi wo gufatanya n'ingabo za Kongo mu kurwanya M23, ibintu bitagiye bivugwaho rumwe, yaba abarundi ndetse n'abakongomani ndetse n'abandi bari hirya y'ibi bihugu. Aba bakuru b'ibihugu byombi bahuriza ku mvugo zo kwibasira igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko ikibazo mu karere ari ubuyobozi bw'u Rwanda burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame nk'uko babitangaje vuba. Ibi leta y'u Rwanda yakomeje kubyamaganira kurivuga ko ari urwitwazo rudakwiriye kandi rudafite ishingiro habe na gato. Iyi nama ibaye mu gihe intambara yari imeze nabi hagati y'ingabo z'igihugu cya Kongo n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Sake no mu nkengero zawo, umujyi uherereye mu birometero bike uvuye i Goma, aho n'ubundi uyu mujyi wa Sake namaze kubikubwira ko umutwe wa M23 wamaze kuwigarurira bidasubirwaho. Ariko kandi igihugu cya Kongo ntikijya cyemera, n'ubundi gikomeza guhangana. Reka njyewe mpite mpiniranga iyi nkuru kugira ngo mbone nuko njya gukurikirana izindi nkuru. Iminota iradufashe, izindi nkuru ndaza kuzikugezaho mu kanya, kandi kugira ngo twishimiye kuba twongeye kugaruka kujya tubana namwe mu makuru agezweho kandi atandukanye. Mbifuriza amahoro y'Imana akomeze kubageraho, kandi n'abavandimwe bari mu gihugu cya Kongo nabo nyine tubakomeza kubihanganisha cyane. Uyu munsi bishobora kuba bikomeye cyane, ariko ejo amahoro akaboneka, ubuzima bukongera bukenda.